Hehi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silal mun sangi Horticulture Minister Professor Lel Niloma chuan tukin khan Mizoram hun shanga so thing tambe pui thlakna Operation Ginger fe chwarun pui chu Aizawl Horticulture Office ko tatangina vailiam Professor Lel Niloma chuan department malakna a fe chwarun pui kalpui ani tur chu lomamati thu soin district shanga so thing ching tu te tanmal somna thlen ngei be sei thu soya minister hian so thing tam report an don te chu an the angin an bo zui te soya inzirtir na te po pek to ni ma se tu na chuan na sele zwal zo ka ti ani don ta ni soin sarkar in thlai thlan chwa bik so thing ai engle marcha te chu horticulture department lam chan ni awangin mo phurna po an nei sang ti soibok Minister Chan kumdang zong ain kumin hian Mizoram so thing ching an tam ti soin kumina hian Mizoram hian so thing hi quintal noi som chang thar chwa the an be se ti a heti lai hian a thar chwa main en kolangai ti soin kunna thok tu te tan department le sarkar thu nei tu te chu eng diklai po biak le ko the an ni te soi bokani District Pali Aizawl Ser Chief na thia le sai tola fe chhuak tur te tukin khan Aizawl tengin an chhuaka heti rwal hian district danga po fe chwarun puhimani district chewan lo tan ve bokani Horticulture Department how tu te soidanin Mizoram ma khozani somruk pathuma so thing atama so thing ching tu chung ko sang ruk zanga somriat paruk te so thing atam to ani Operation Ginger fe chwarun puya hian Horticulture thokten district in tuamin so thing ching tu te zirtina pe in fe chhuak don ani Kolasip district chunga Bualpui North Kolasip le Aizawl inkara zirlai nu le pati chuan tukin jing dariat le minute som panga vel khan an khwa atanga Kolasip le konpui sikul kal te chu kong chelaya ke in kalpui Bualpui North khwa atang hyang Kolasip ani tin zirlai somnga vel an kal thina heng zirlai te hi bas lian in apur thina heti lai hian Bualpui North atang tho hian konpuya zirlai za somriat vel kalin heng zirlai te hi bas pani ikovan pakhat private car pathum le two wheeler mangin an kal thina ni Bualpui North khwa hi National Highway paltlang ni in an khwa hi sethon le konpui bul lungkwari bulal kong chen sa in akar je wangin Bualpui North tanga zirlai te hi sikula antlai pha thina zirlai phur to lir thei te hi kong chelaya che swal the ni wangin film khur thua heng zirlai te hi an du le pa te hian ke in an kalpui ta ni in thu don na chuan soi khotlang hroi tu te po in kong chhia hi siam that thwain du thu thu nei tu te hnen an thlen thina tun thlingin omzia omlo ni into don na chuan soibo sarkar lai pui hnuaya Central Bureau of Communication Ministry of Information and Broadcasting Field Office Aizawl Huai Hotin Nashamuk Bharat Abhiyan Viksit Bharat ka mantra Bharat ho nase se swatantra chu in khan government cho chunga higher secondary school a buat sai ani heuna hian cho chunga higher secondary school ho tu ni na chelmek tu puje koplal ompoi chu khwalian ni in drug free India campaign tel school no pangte zong te rihlo la ka fihlim torin cha ani government Johnson College assistant professor Dr. C Lalming Liana Nasamuk Bharat Abhiyan Tana Nodal Officer ni bok chuan rui hlo la ka fihlim tur hian ti chin lo chodam doi thaber le inven na thaber ani ti a rui hlo ti lo turin thu ati antiam to a nun uluka thalai din na swa tur rui hlo la ka fihlim tur le na sataka do turin kal khom te acha bok Advisor to Chief Minister Technical Engineer H. Ginzala la chuan tun line Mizoram dung le wanga so thinga tama he hi khovel khosak phungina kentel veni wangin tu thiam lo mani bik lo ati Champhai District Horticulture Office in so thing tam be pui thlak bultan na he thu hi soin lo nei tu tam takinan boy pui mek so thing chuan Mizoram economy choice an nge be sei thu soya voin chokma kha new Champhaya District Horticulture Officer Operation Ginger 2024 fe chwarun pui manani a Champhai North Bial to MLA Engineer H Ginzala la chuan Horticulture Deputy Director Dr. Vandal Dikizia lekhabu tlang zara he lekhabu hian so thing dat nate a bom tu ran nung le en koldana in zia kani Tukin thau khan khozol a hian Operation Ginger fe chwarun pui manani a khozol Deputy Commissioner Puke Vandal Thiana chuan District Horticulture Office atangina vailiama he huna hian DC Puke Vandal Thiana chuan hetiang team din nga ya khozol khwa om hi poiti thu soya Horticulture Department in chaktaka ma anla chu tha ti thu soin tlinge turin tu sakna sang ber a hla na ni Urban Development and Poverty Elevation Department Minister Puke Sabdanga chuan Nimin Khan cheng noi zali somni senga thosai sia ha artificial football tar fa hong Minister Puke Sabdanga chuan thosai khwa in field thata kan nei ta cholom pui tak zati a big takin Chanchinthar te ta na lom omle zwalati a Mizorama khelmwal tha chu khoti ninan nei theilawa anei tlem te zinga mi an ni ti in thosai mi pui mai ba ka sia ha le che vel khwa mang tu tur te lom pui thu soibok
football field tha nei chu thalai te tan chau ni lovin nu le pa te tan na hlu hle a tunlai nu le pa te timang anga ti room tu ber chu rui hlau ani a infiam chu rui hlau do na konga thil poimo takani ati ti ina soibok chu ti jong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani